Ja sam Bartol Kardum, igrač U17 reprezentacije i igram u nogometnom klubu Lokomotiva. Ja sam Sergej Levak, igrač U17 reprezentacije, igram za Romu. Najranija nogometna uspomena? Pa mislim da prvi put kad sam zaigrao nogomet s 3 godine u vrtiću. Pa mislim kad sam prva utakmica za lokalni klub Elektra. Kome je uveo u čari nogometa? Moj otac. Moja prva 2 trenera u NK Deveci. Vladimir Lalić i Nemanja Čorović. Prvi nogometni idol? Mario Mandžukić. Ivan Rakitić. Klub za koji sam navijao kao mali? Barcelona i Real. Real. Najdraži igrač u A reprezentaciji? Pa svi su mi dragi, ali ako bi baš morao nekog izdvojiti, onda su to Joško Gvardioli i Luka Modrić. Brozović. Najveći utjecaj na mene imao je? Moji treneri iz Akademije Krpan Babić, Marin Runtić i Andrej Burilo. Pa mislim da iskreno onako sam ja želja i volja da bude nogometaš. Najbolji gol u karijeri? A iskreno ne znam koji bi odvojio, zabio sam ih puno, ali zabiš jedan, ideš dalje. Ne gledam baš kako su mi bili golovi, nego samo mi je želja da što više i svaku utakmicu da zabijem. Nedavno kada sam zabio protiv Lacija za pobjedu. Najveći trenutak u karijeri? Pa mislim da je ovaj događaj Euro i prelazak na posudbu u Romu. Pa možda bih rekao sad ovo, Europsko prvenstvo. Najdraža pjesma? Od Violeta Maksimalno i od James Hypea Ferrari. Nemam najdražu pjesmu. Omiljena serija? Breaking Bad. Prison Break i Outer Banks. Omiljeni film? Pa svi dijelovi Brzog i žestokog. Hustle. Omiljeno jelo? Omiljeno jelo pizza. Mislim, volim jest sve, ali ako bi baš morao odvojiti, onda bi izdvojio biftek i špageti carbonaru. Drugi najdraži sport? Padel. Košarka. Najbolji nogometaš svih vremena? Leo Messi. Mislim da bi tu Maradonu naveo. Omiljeni follow na Instagramu? Ne znam stvarno šta bih rekao. Kristijan Lovrić i malajski tapir. Moja najveća nogometna vrlina? Pa rekao bi mirnoća na lopti i passing igra. Pa nije vrlina, ali rekao bi moja lijeva noga. Da nisam nogometaš bio bi? Pa mislim da bi bio nogometni trener, ali ako baš ne smije imati veze s nogometom, onda bi bio neki biznismen ili nešto. Pa bio bi neki youtuber, nešto. Najbolji dio treninga? Pa šuterski. Kad pucamo po golu. Jedna stvar koju bi želio ostvariti u karijeri? Dignuti trofej Lige prvaka. Pa da zaigram jednog dana u Ligi prvaka. Tko najbolje pjeva u ekipi? Pa ja bih rekao Cundeković. Pa nama je DJ iza Ante Sušak, pa mislim da on. Tko je najzabavniji? Ne znam kog bi dvojio, svi su smiješni kad je dobra atmosfera, svi bacaju neke fore i eto, onda je smiješno. Skelin. Najdulje pred ogledalom? Majić. Toni Majić, definitivno. I tko se najbolje odjeva? Pa rekao bi Kujundžić. Ante Sušak.